Magsyukur kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, tukbal na to, muna yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarin ay sabkitan nyo dihilan waktu, sarta dihilan kalasig, supaya in kita nyo makadawhat sin sa lago-lago ni'mat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na lang ta yung pagbahagi-bahagian na to waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjari yung pangadyan na to waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin ngayanan sing kita alamat sinta ulusong upat malaingkan inlawan niya. Ini ba itagato tanyusin pamuhon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawah arba'ah nisyanu adh-dhunub al-madiyah wa hiya 'inda Allah ta'ala mahfuzah وذكر الحسنات الماضية ولا يدري أقبلت أم ردت ونظره إلى من فوقه في الدنيا ونظره إلى من دونه في الدين يقول الله أردته ولم يردني فتركته وعلامة السعادة أربعة ذكر الذنوب الماضية ونسيان الحسنات الماضية ونظره إلى من فوقه في الدين ونظره إلى من دونه في الدنيا. Kamu iniin daun ta dagay rayon na to hawak ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Muna isiyo bahain pagyanong lusong. Lenghambuk hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasubo. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflisu yawm al-qiyamah biyay ta dunhay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna batbatunta in panagnaan hadis biyay takato in lusong haadlaw gana kaisa niya amunain mga manusia simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man singgumi ini nagmaasiyat patuhan Rabbul Alamin inda jinis na sin maasiyat sarta wayron ino-ino nila magtawbat patuhan Rabbul Alamin.
nisyanu dhunub al-madiyah. Amuin lupahon nila in pardusahan nila limabay. Wahiya inda Allah Ta'ala mahfudah. Inilaw niya dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na inyaon katan kiya tataw. Hati niya kaya susulat, hapag susulatan sin mga malaikat yadtuha taas langit. Ini daing ha mga siyabot doon haon hadis sumuno amin biasa kukaina. Labay ring hapanga subusin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang nila kaingatan in pag-ianon lusong. Inagi si mga kasahabatan long niya in lusong di kamo long niya ya Rasulullah amo na in wayroon ini alta niya wayroon pagahod gakas niya ati niya doon haon wayroon tod kapanyapan daing hasin alta iwan sing kapanyapan wayroon namod timpanghati nila sin lusong. Sumakawa biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muflisu pina man ata bi salatin wa siyamin. Siyabot na katan si Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hasambahayang pakatan amal ibadat yang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya nag-iibadat sa sumakawa in hinang niya, aun da isabhi hinang niya, daing ha mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad daraba hadha, wa aqala mala hadha, wa sapakadama hadha. In pagyanon lang niya lusong, nagdara sin amal ibadat niya piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna na yung sambahayang. Pagubos doon haon, in siya, namumungmung, in siya nagpanaog dugo, in siya uno-uno na in pakaradyaan amuin doon haon piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iimot-imot niya rin sabihin ang nahasabab yadto in katan sin amal ibadat niya biya sa pantun hihinang niyang piyangdaakan hihinang niya rin sa bimpianglangan. Nahasabab yan tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong hadlaw akhirat bayaran niya ingkatan tansin amoy in kaya hinangan niya dusa at tawag piyag dusahan niya kaya panaukan niya duho kaya pamungmungan niya nakawa niya in alta liyang pasan niya inuno na in kapatot sin tiap-tiap manusia doon haon bayaran niya. Uno in ipagbayad. Ipagbayad niya yung sambahayang niya. Ipagbayad niya yung puasa niya. Ipagbayad niya yung pagjakat niya. Ipagbayad niya yung paghaji niya. Ipagbayad niya yung pag-umra niya. Ipagbayad niya yung katan amal ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuno? Sin amuin hinang niya sulang pa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala min katan maksiat na sabuted to. Hati niya insya ini, hawak to sing kabuhi niya, di siya misan magsabot singkatan na hinang niya dosa. Wayron inu-inu niya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nisyanu dhunub wahya indallahi ta'ala mahfudah. Amin liyo pa niya na in pardusahan niya limabay. Wala siya nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan lang niya na mumumuskatan nito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan in panagnaan alamat. Inhikaruan niya dhikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat am ruddat. Inhikaruan niya amuin daran niya siya sabot ingkatan na hinang niya amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala
hipanuisuin niya, intaod na sinahinang niya amal, nakapila niya na siya nakatangbos sing Quran nagbasa, isulat niya pahakid sing Quran niya on katantan niya markahan, ilin siya nakasambahayang sindum, nagtahadyod, in siya nakapagpuas sa bihay ni bihayad to katantan, pag-ubos lang niya wala niya kiyahatihan, inyaon amal ibadat niya on, uno baha, tiyay makdabaha sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa inyaon siulak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. May tayat mga katawtay mangurana ka may Islam. In mapatut, doonhan hasupaya ri kita malusong, bang kita ng kapag-amal ibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, muna ring hakatan, bangkaw nagsambahayang, pagsalam mo patuo, pagsalam mo palawa, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sarta mangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, buot, bang mayan tiyay ma'niyain ibadat na hinang niyayag to. Amuad to mga katawtay manghuran ha agama Islam mapatut hasupaya rin kita malusong. Sabab bangkaw naniguro na sinahinang mo yadto, biasa kaulaw latiyay ma na sinallahu subhanahu wa ta'ala, ang pamupianuin suy, labi-labi na to, duwayron nakahati, manusia Allah subhanahu wa ta'ala rin nakahati, pag-ubos doon haon na nuy suy ikaw halaw man sing gumini, biya na simbihaon ng katantan, bang nakapag-umrah, yaon nakakitaan sin dunya in siya yad turid tuhato nakapag-umrah, bang siya nakapag-hadji, damikyan, kikita sin tawhadun niya in siya nag-hadji, bang siya nakapagpuasa, bihaon katantan, biya kikita halaw man sin dunya ini in siya nakapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pikil na to baha, inyan, na siguro na to baha, na tayma na sin Allah Ta'ala, atawa inyaon, siulak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal a'malu binniyat. Mga katawtay manghuran, inamal, na bang siya jumatuna, di mo nakapailuhan inyan simod na halawm sindaghal mo inyat maksud mo. Di jumato hinang bang bukod na kaunay niyat mga katawtay mangurana ka may Islam. Nasabi yan paggarin na to kahatihan inyaon tiyayma ni sinallahu ta'ala atawa inyaon siulak sinallahu subhanahu wa ta'ala mangayo kita niyo buot patuhan Rabbul Alamin habang mayan in ibadat na to taymaon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Masiguro na to tiyay bang hinang na to kimukugdan na aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tulus ikhlas patuhan Rabbul Alamin wayron piyakita tarugaing sin hinang tawat malengkan siya isa-isa niya. Amuan to insubay mapatut pangannalon sing kita sarta ayaw kita maniguro inya untiyay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuno doon haon, laong niya, amuin pangatod niya, hahambuk manusia, nakatayim babaw kanya, tawa nakating karaing kanya di hadun niya, iwan sin pangatod niya, hahambuk manusia, parkala pag-aga mahapangatod niya habaran niya nakalabi siya. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayni aradtuhu walam yuridni pataraktuhu. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan kulong sintuhan na to Rabbul Alamin. Amuin magbaya siya sing kabayaan ko na wala niya hinang hasabab yan tinggalan ko siya long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya yung mga parkala, amuin pangatod mo hamano siya, hababaw sing gumiini, apangatod mo nakating karaing kay mo, doon haon kialupahan mo na misa ni Allah subhanahu wa ta'ala, biyaan na kau unubaha, umatod ka niya ingkuyag mo,
magpakila na kau sa roon doon kaniya may ta sa babaon waktu hangkan kau magpakila sa babaon pungon mo rin kaniya sabab siya nakating kareng kay musing karayawan nakating kareng kay musin nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala biasa kaulaw-laon pungon mo rin doon kaniya rin mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon halawm lima niya sibo da ka nikmat alta sibo da ka nikmat kawasa sibo da ka nikmat uno-uno na amuin hikapag lagi mo halaw mansin gumi ini yadto di kita manjari umatod hambok manusia bihating kahalan niya sabab may ta labi maabugo in Allahu ta'ala daing hakatan mahabugo hababaw sing gumi ini sabab in katantan yan Allahu ta'ala in nagdihil Allahu ta'ala in nagbutang pakanya kabayaan niya butangan subay hadja in tumtumun na to Allahu subhanahu wa ta'ala amim mapatut na to aturon siya in nakataas na yung hakatan nakatayim babaw ring hakatan ta halaw man sing gumi ini na damikian lang niya amin pangatod niya roon hambok manusia yaon mababa daing kaniya hapag-agama ando tuan ayaw kau maniguro sa ukat na inyaw nando ingkay ngatan niya raalip ingkay ngatan niya bada inikaw di na kau biya mga kasaunahan mamisarahan sin iniingat mo yaon katan inyan katantan mga katawtay manghuran tumtumon na to in nagdihil simpangingat Allahu subhanahu wa ta'ala kaingatan niya hisuin dihilan niya simmatao diban tiyo-tiyo inyan katantan dihilan kau tiyo-tiyo panukas sin Allahu subhanahu wa ta'ala dihilan kau mataod panukas sin Allahu subhanahu wa ta'ala kitaon bang biadin pagpakay mo sim mga panghati mo yan kitaon bang biadiin in pagdamo sim pangingat mo yan mga katawtay manghuran na agama Islam na laong sin Allahu subhanahu wa ta'ala in kabayaan ko amuin makad siya roon na kabayaan ko pag-ubos di siya mabaya na tinggalan ko na siya laong sin Allahu subhanahu wa ta'ala naamu yan mga katawtay manghuran na agama Islam subay natutuod pagbulirayahan in ginhawabaran na to pag-ayad sinang malibadat na to pagkari na to masiguro in katantan hihinang na to initay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon na to buot harap kaniya bang man niya tay maon kuno niya tay maon subay na to pagtuyuan paamuhon doon hakabayaan niya singuran na to indiaak niya nagpatarrang sing kabayaan niya rihalaw man sing bumini amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inyan katantan subay hadjabya na sinagi in nakatingkaring hakatan Allahu subhanahu wa ta'ala sarta hinangon na to impyang daakan niya tulos ikhlas harap kaniya iban magrida kita niyo uno-uno na hinhilihil niya kato taniyo mga katawtay manghuran na kama Islam tulos ikhlas daing halawang bigi jantong na to uno-uno inibutang kato lilla kita sabab siya in Tuhan Rabbul Alamin naunin urulon na to dunhan amo na in upatlawan sin amin alamat sim mga tao lusong amo na imbiyeta doon dhikrud dunubal madiyah daran na to tiutumtum, pianganganal, piangangayuan, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan na to limabay, daran na to biabangkil, daran na to tiutumtum, sarta mangayu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan, kalu-kalu ramayan, bang hakita sin Allah subhanahu wa ta'ala tulus ikhlas na yung pangayo na to kampunan na murah-murahan kalunia tay maun kato impa ini pangayo ta kaampunan harap kaniya mga katotay manguran labi impangingat sin Allah ta'ala simbigi jantong na to daising kita niubaran na to habigi jantong na to sabab siya nagpapanjari sin jantong na to
siya ay nagbabaya, bangunin kabayaan niya roon ha. In kita makapagbaya, mga katawtay manghuran ha kama Islam, misan pa injantong yari halawm sinjasad na to. Naamo yan, na dhikrud dunu bil maadiyah, sabutun atawa tumtumun na to im mga dosa na hinang na to nakauna. Asibi dakula, hipangayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Habang mayan doon hayaon, ini bakas na hinang tadusa na doon haon puklasan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ra hindi pahalaraman singgum ini asupaya misan muklasim manahot din kato ing kita niyo halawman na sin kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikaruan niya alamat amuin lawan sin taulusong wanisyanul hasanatil maadiyah. Amuin mga amal na hinang nato nakao na marayaw. Piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaisab di nato damatan to bat inyaon tiyayma sin Allah ta'ala atawa siulak niya. Ando ayaw nato na hipagsuy-suy. Ayaw nato na hipagkugkuyag. Sabab adakala inyaon daing hasabab si pagkugkuyag ta, mahinang sabab di matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab matao diyan nagkukugkuyag sin pag-amal ibadat nila. Ngayon agisintuhan na to Rabbul Alamin. Walyadhaku qalilan walyabku kathira. Na in pagkugkuyag niyo yan tiyo-tiyo na sayan. Labi-labi na to din pagkugkuyag halong pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo na sanin pagkugkuyag niyo yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw akhirat matao din karukkaan dumatong kaniyo. Matao din pagtangis niyo. Matao din pagsilawak niyo. Rito hadlaw ka na mga katawtay manguran na agama Islam. Hikato niya alamat. Wa nadharahu ila man fawqahu fid din. Amuin pangatud niya doon hamuin biya sa kaula-ula nakaliuring kaniya hapag-agama. Ingkatan subay sadya siya hurmatun mo. Diin na impanghati niya. Ayaw kau maghuna-huna labi kau maingat din kaniya. Bangaun kaya hatihan niya misanda tiyo-tiyo bang kimukugdan harap pakabayaan sin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala magrida kaniya sabab misanda tiyo-tiyo bang kimukugdan inyan magrida in Allah subhanahu wa ta'ala. Na misan na isabing mataod bangsaw pa mapiagabu inya umbat sa kaula-ula siyara kumanim maingat hawawaw sing gumiini. Inyan katan lupas mga katawtay manghuran na agama Islam na subay na to hadya paamuhun ing kakahinang na to. In pag-agama Allah Ta'ala in nagdihil kato. In tungod ini panghati ha pag-agama Allah Ta'ala in nagtunyok kato. Nagpaamusin hinang subay rasya in tukbalan na to. Sin pagsukur, tukbalan na to sin katantan, amuin pangayo na to habang man, ingkatan amal ibadat na to, kumugdan doon haamin karidaan niya, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Inhi kaupat niya, amuin lawan sin ini alamat sin taulusong, wa nadharahu ila man dunahu fid dunya. Amuin pangatud niya doon, haamin katantan, hapangatud niya. Subay hadya nakalawiring kaniya, di hababaw sing gumiini. Hati niya in siya masabar patuhan Rabbul Alamin. Bang siya makakita tao, hananam niya amin wayroon doon kaniya, magsabar siya. Kasupaya niya mahinang amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran ing subay batukon sinambuk-pambuk din katawtan niyo.
Sabab, in sa lingkat-lingkat panghindo kato taniyo, amuin kia pahaman kia hatihan si mga sila. Amuin maingat maghimumungan haagama Islam. Laong niya, anna sya'airal imani arba'ah. Ini panjisim pag-iman upat. Amin manjari mo hisintak pataas bihan harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Wa isintakan mo rugaing buat malaingkan harap kaniya. Kaisa niya at taqwa amunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka kau kahilangan amal ibadat mo. Mabuka kau ritay maun sin Allah ta'ala in ibadat mo. Mabuka kau sin bungis ibandukal sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Amuanin pagyanong takwa. Ikaruan niya. Subay bangaon kasipukan mo hababaw singgumi. Subay labiing kasipug mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita al-haya'u minal iman. Ing kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hapag iman pa Tuhan Rabbul Alamin. Ikaupat niya mga katautay manghuran. Wasyukru lillah. Pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in hapananaman mo, ba't in ikaw nakating karing hamuk manusia? Na, di akaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paaturun kau palawi mababa deng kay mo, hasupaya kau makapagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Bihan yan, in amoy inhitaw tahalon simbigi jantung ta, hasupaya ando kaylo inamal ibadat ta, magridain Allahu Ta'ala kato niyo. Ini kaupat niya, amunain kasabar, bang in kita, bat hapikilta, yari kita, hababaan singkatan, manusia piapan jadi sin Allah Ta'ala, ibutang taim pagsabar, hasupaya mahinang nato amal ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Intao kulang kabus, ang pasiya nagsabar, siya na insaraya-raya manusia dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haagama Islam. Naamuad to insubay batukon sinambuk pahambuk din kato taniw. Hasupaya di kita ini katumbukan sintumbuk lusong. Dahil di hadunya ini labi luba na to lusong haadlaw kana-kana. Insalingkat-lingkat. Amuin madauhat sinambuk manusia. Amuna in makatayma sing kitab niya ring harapit patuo. Biya na sinagi dito hadlaw akhirat magwayang siya. Ipakita niya na ingkog kuyag niya rito hadlaw akhirat. Bukundi hadun niya ini inhipagkukog kuyag. Subay rito hadlaw kana-kana. Sabab magkukug kuyag di hababaw sing gumini, pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kasusahan lando, iban pagkarukkaan dunhan, bukod hadya pagkarukkaan, amin halawm simbigi jantung niya, hisilawak si manusia, doon hayaning kasusahan niya, dito hadlaw akhirat, na inyad to katantan, ando kaylo, ini, jagahan na to in ginhawabaran na to, paamuhon na to in hinang na to, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan kita, ampunon niya, ha uno-uno na pakaradyaan, hinang na to hababaw singgumi ini, salta piyangangayuan na to kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyangangayuan na to, in katantan, amin wala na kaamuhinang sing kita, kaampunan pa Tuhan Rabbul Alamin, sababing kita manusia magkalaong, in kita manusia magkasa, nasubay hadya kita daran nangangayo kaampunan pa Tuhan na to Rabbul Alamin. In kataan hinang, hapangan nal takimugdan, ayaw kita maniguro. Inyaon kataan sabab biyabay ta doon ada kalam yumuklas, in kaiklas simpangatayan tahiminang simpyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon haon inyan di matayma sintuhan na to Rabbul Alamin,
impangannal ta imamu sakali inyaun wala. Nah sabab yadto subay hadya kita amu injima jagasin amal ibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga katautay manghuran na kama Islam bangman yukbal amangman in kita yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat iban salam pamamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban nasin kampung keluarga niya katan iban nasin katan muslimin haba alaw man singgumi ini amin na ngako insya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na ngako wayroon pag-ipunan niya do kaing malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala amin dihilan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin karayawan kasannangan dito haadlaw kana aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.